Laipulan hayang subscribers lan noman moilan da hadaba channel hayang hadaba video kaya pone ya bu awang na channel tamnang tanyo duman moilan na chaya ana singaya lakchina se Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya penang 2nd February 2024 ni Nagaland mong mangopu tat apex tribal bodies lan angkami public organization hall Kohima me jamyang Khongtapcha Unified Tribal Apex Body of Nagaland se ibu linglak chingne Ngaolan taubu haka chaidamnang Nagaland mong mangopu Apex Tribe Hohos lande hadoba meeting chiang me phabu notice isam me sessional chairman Rozovoto Jatsu kaya ibua teman sapasa ngolak chingna se hadoba Khongtap Unified Apex Body linglaka yonga wongpong ne myangpu ianggi Taukai hadoba meeting me tribal presidents, secretaries and executive members lan kara lembong omlak chingna se ibu charamnang. Sessional chairman Jetsu kaya ENPO phang mangopu tribal bodies lan deo hadoba meeting me omlak chingna nan phengbu charamnang. Hadoba Khongtap linglak chingna se mawangbu January likyang memu tasyang ngopu Ngaolan idamnang. Hayang hadoba Unified Apex Body of Nagaland mongma omlak that tribal bodies lana hakangonang angkami public organization Ausandan Jakasang People's Organization Lotha hoho Puchiri hoho Rengma hoho Sumi hoho ane Nagaland Ziliang People's Organization hatau that apex body lan sayang sa tawi ibu Khongtapcha Unified Apex Body of Nagaland hatau Khongtap linglak chingna se Ngaolan chaibu moilanda chaidamnang Nagaland mangopu total population yome 15% population na diris lan ngonang se iyange mani hanyweni pisu mini holpil tribal festival me teman pai tourism and higher education minister tamchan imna along kaya iyangki Mitialan pai ngawan de minister tamchan imna along yilak pai ibua Nagaland no India mongme diris sapai bu nyoi jingcha ngonang se iyangki ane hakia diris department me cha achonga daibua teman pai saango bu chief minister Sri Nefiriu ane former chief minister Dr. S.C. Jamir imni kaya toimai lingbu jingna ngonang se ibu Ngaolan charamnang Delhi me bu police sab ayongpa assistant commissioner of police Yatspan Singh Iha 22nd January 2024 ni ma daibua mangma taubu Ngaolan haka charamnang chaipu Ngaolan hisab me Laksia Johan hadau police sab ayongpa iha this Hazari court में lawyer toiling ngopu se inang 22nd 2024 ni ipai cham se toiling ngopu Vikas Bharadwaj ane Abhishek Iman kada limma Haryana de sati mo chingna tayangki se inang hakia taibu cham laya yeyipu chingna ipai January 23rd 2024 ni FIR ne myangpu se inang FIR ne myangphe me police lana ipai cham se taibu Vikas Bharadwaj ana Abhishek imni phoyang tongwan de Vikas Bharadwaj ibua hadau nausi Laksia Johan kaye ime bu ngin phaisi yapua simma yeyipu jingna toipu se iyang police lande iyangki se inang police lana hadau Ngaolan chai phema mang yamma Taiwan de yang taina lingbu canal o nala me hadau nausi Laksia Johan manga taubu Ngaolan charamnang Tenyi bu Ngaolan halan masonang lai bu moilan de menyong panang